Vubi ndetse na sezo ya 2016-2017 uko yagenze ntabwo ibi ngibi ndibuze kubyiganiriza njyenyine ndi kumwe n'umutumirwa hano muri studio natangiye mbibabwira ni Romalio Abduljabar guturuka muri AZAM TV msewakazi karibu sana nongeye kwishimira kwakira muri studio za Royal TV. Shukrani. Meruka kukwakira turi kiri hahandi. None ubu ngubuje turi muri Royal TV. Nakiyekeye mwari Lemigo tukiri Lemigo TV, Royal TV. Nishimiye cyane kwakira Romalio Abduljabar guturuka muri AZAM TV akazaba ari cyane guturuka tariki mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize kugeza ubu ngubu ntekereza ko washaka Romalio Abduljabar ni ngorabizi cyane kumubona. Si cyane ariko aba sportif ku bibuga niho tubonanira no mu biganiro nk'ibi birumvikana sezo yari ndende cyane 2016-2017 turaza kwiganiraho nifashishije Romalio Abduljabar sibye kuba ari agira umwihariko wo gukurikirana shampiyona cyane nk'umwe mu bakozi b'umuterankunga wa shampiyona AZAM TV birumvikana amaze imyaka 2 ayikurikirana akora kuri iyi televiziyo ariko ku rundi ruhande amaze n'indi myaka myinshi cyane ukurikira shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ndetse na siporo muri rusange. Ibaye 12 uzi ubwenge gutya. Yes. Ukurikirana shampiyona cyane nahereye muri Contact FM kwezi kwa mbere mwaka 2005 yes kugeza ubu ngubu nacyayikurikirana ndumva hari byinshi maze kwimenya. Hari byinshi amaze kwimenyaho, hari byinshi turi buze kuyiganiraho ya 2016-2017 ariko mbere yuko turi buze kuyiganiraho ukurikiye shampiyona burya nakurikirana ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Iyi kipe rero ubu tuvuga n'amagingo yangaya iri mu mikino yo gushaka yo mu majonjo y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu azwi nka CHAN. Aya ni amajonjo n'imikino ikinwa n'abakinnyi bakina mu gihugu imbere mu mukino rero wabahuje n'ikipe y'igihugu ya Tanzania Taifa Stars kuri stade ya CCM Kirumba warangira igitego kimwe kuri kimwe hagati y'amakipe yombi. Romalio by'umwihariko we nk'umunyamakuru ukurikirana umukino twanabashije kukurikirana tubikesheje ZBC chaîne imwe muri chaîne za AZAM TV. Wari witezeho iki mbere yuko no mukino utangira? Ikintu d'abord umuntu yagombaga kwibaza cyagoye Amavubi urugendo banyuzemo bagenda intatane bamara amasaha 10 ku kibuga cy'indege kugerayo ntibigeze bakorera umwitozo. Nizo mpungenge zari zihari hanini bwacyaga bagomba gukina umukino ku kibuga batigeze bakoreraho umwitozo. Ikibuga kigoye ngira ngo twagiye kwakorera ubwo twerekanaga match ya Yanga ya nyuma y'umunsi wa nyuma wa shampiyona muri Tanzania. Ni ikibuga kitoroshye urumva ko byari bigoye nabwo ni coup de chapeau abangu bakoze akazi keza cyane ngira ngo tuzaza kubigaruka. Bakoze akazi katoroshye nyuma y'icyo gitego cya Nshuti Dominique Save cyaje ku munota wa 17 mwakibonye buryo cyajemo ku mupira uruturutse kwa Manuel Manishimwe. Ikipe ya Mavubi y'u Rwanda yaje kuza guhitihura n'ibyago by'imisifurire itarigeze ishimisha abanyarwanda by'umwihariko barebaga uyu mukino. Ikipe y'u Rwanda iza gusifurwa penalty ku munota 33 ku mupira urukozwe na Mambo. Uyu mupira amashusho icyo yatweretse yawukozeho ariko sinzi niba ari penalty iri evident. Hari icyo bita handball nukuvuga ngo habaye umuvuma y'ukuboko ujya ku mupira habaye na volonté gushaka gushyiraho ukuboko icyo gihe iba ari kosa ariko hakaba igihe umupira ukora ku kuboko ntago aba ari kosa. So niyo mpamvu twabishidikanyijeho cyane ndetse n'ibindi byemezo byinshi by'umusifuzi yagiye afata muri uyu mukino. Hamid Mao kapiteni y'ikipe ya Tanzania waje kuza kuboneza neza ino penalty mu rushyundura rwari rurinzwe na Bakame. Wa mugani w'umunyamakuru wa AZAM ati reka turebe kama nisungura mjanja uyu ntabwo yigeze abasha kubasungura mjanja rero kuri ya penalty. Umukino uza kurangizwa n'umusifuzi Michael James wari waturutse muri Sudani y'Epfo ariko n'umusifuzi utari twaye neza 100% Romalio muri uyu mukino. Nibyo hari ahantu nk'u Rwanda barekramye penalty yayikoreye mu rugo rw'amahina kandi ukurikije ukuntu umupira waje habaho umuvuma y'ukuboko icyo gihe niyo navuga ko habaho umuvuma y'ukuboko ni penalty. Ikindi kandi Lanzman yari amaze kumarika igitambaro barabonye ko n'abakinnyi b'u Rwanda berekanaga bati reba hirya Lanzman wawe yakimanitse yewe yerekana penalty wori kwerekana kufra ati ni kufra
bigaragara ko ibyemezo mu misifurire ntabwo bagiye babihuza neza, ntabwo bigeze babihuza neza. Mbere ko tugaruka kuri ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ngira ngo mfatirane Romario tuyiganireho gato. Reka twumve umutoza Antoine Hey nyuma y'uko kunganya kimwe kuri kimwe, ibyishimo muri byose kuri we, ariko n'akazi ngo karacyari kenshi. Oh, it's a very good result for us. Scoring away from home is a huge benefit. Not losing is perfect. So the return like next week will give us a huge advantage in front of our people. With a 0-0, we are in the next round. What do you expect them to do in the coming game at Kigali? Yeah, they need to score. They need to play forward. And it will not be easy for them. And it's not over yet. We know we have another 90 minutes to go at least. We will prepare well. You know the problems we had before the match. Players were not sleeping for 2 nights. For this, they've done perfectly. I'm very proud of them. Now we go back home. We rest, we train, we prepare for next Saturday, and then we might proceed to the next round. Antoine Hey Paul, umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, umukino wa kabiri atoza Amavubi abashije kunganyiriza hanze. Ni byiza kunganyiriza hanze, ariko bikaba byiza kurushaho uhanganyirije wabashije no kwatsindira igitego. Espa yakoze akazi gakomeye kuba ekipe yarabashije kurunguruka mu izamu rya Taifa Stars, n'akazi gakomeye cyane yakoze. Ntabwo yahatsindiwe malgré condition bari barimo, twagiye tubivuga z'urugendo, babashije kubyitwaramo neza. Kuba baratsinze kiriya gitego ni avantage ikomeye cyane cyane ko umukino ukurikira n'ejo bundi muri weekend kwa gatandatu bazaba bari imbere y'Abanyarwanda. Ariko tujuru nk'uko yabivuze, haracyari akazi katoroshye, bizaterwa n'uburyo bazaba biteguye mentalement. Kumva ko akazi ntikararangira, bari mu rugo, bagomba gushaka intsinzi. Ntago bagomba kuba to be carried away, gutwarwa ni resultat iri positive bagiriye muri Tanzania. Bagomba gushyiramo imbaraga, bagomba kwitegura, bakumva ko akazi ntikararangira, kazarangira ari uko tujuru bahaye Abanyarwanda ibyishimo n'iki no gukomeza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Akazi karacyahari nkuko Romario abivuze, banagatangira Kicukiro bakora imyitozo kuri uyu wa mbere. Tuzabasura mu minsi iri imbere. Hanyuma izindi statistics z'ikipe y'u Rwanda nyuma y'umukino wanabireba, ngira ngo ntiwanavuga ko rwose Tanzania yigeze irusha u Rwanda, kuko u Rwanda nk'ikipe yakiniraga hanze yigengesera, yidefanda neza, isatira mu gihe bibaye ngombwa, yakoze remplacement 3, harimo remplacement 2 z'abamyugariro. Quand même statistically ntabwo u Rwanda rwigeze rwitwara Romario, ritwitwara nabi. Shots on target zarenye ku ruhande rwa Tanzania, 3 ku ruhande rw'u Rwanda, off target 5 ku ruhande rwa Tanzania, 4 ku ruhande rw'u Rwanda, corner 6 kuri enye. Ngira ngo aho ngaho umuntu arabashije no kurebera ahangaha ntago bihabanye cyane. Nibyo twavuga ko Abanyarwanda bakoze akazi bagomba gukora. Ni resultat nziza kandi statistique hariya zirabyerekana. Muri izo shots on target babashije kubonamo igitego, which is very good. Navuga ko mu by'ukuri bakoze akazi keza, kudushapo ku bahungu ba Antoine Hey, ariko mvuga ko bigaragara ko le mental yabo yari hejuru, uburyo bari biteguye mu mutwe wabo ni hejuru, kuko shobora ko ikipe yari muri ziriya situation bakumva ko deja batsinzwe, ikipe bafashwe nabi, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko umutoza yabashizemo iki ni kimenyetso cya strong mentality. Yes, ni ukuvuga ngo mental fitness bari bameze neza. Bigaragara ko d'abord buriya kugira ngo utsinde biri guhera mu mutwe. Witeguye gute malgré les conditions wahuye nazo zitari nziza mu mukino wo, witeguye gute? Uko iyo baza kumva ko bari muri situation mbi, bafashwe nabi, indege, urugendo, des choses comme ça, bakitetesha, icyo gihe ariko ari defect. Ariko iyo babishyize ku ruhande bajya ku rugamba kimwe n'abandi banyarwanda, twese turi intwari ku rugamba. Ni nako nyine byagendekeye Amavubi ya Antoine Hey Paul muri rusange ngo mu gihugu cya Tanzania. Ahubwo na gato munyemerere mbibutse urutonde rw'abakinnyi 18 yarajyanye muri Tanzania badakuteze no guhinduka ku mukino wo kwishyura. Mbere yuko mbaza gato Romario ku buryo bw'imikinire Antoine Hey yazanye muri ikipe bushya, bibutse gato abakinnyi biganjemo cyane abamyugariro ikipe y'u Rwanda Amavubi. Abakinnyi yajyanye abana bakina hagati bagera muri 5 gusa, barutayizamu bakaba 3, abo n'abakinnyi 8, abandi bakinnyi bose 8 uvanyemo bazamu 2
n'abakina nk'abamyugariro bikumvisha mu by'ukuri intekerezo ndetse na filozofi y'umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Antoine Hey. Abo n'abakina hagati, hari n'abakina nk'abamyugariro ndetse n'abazamu n'imaze kubabwira bagera mu 8 biganjemo aba PRFC ndetse na AS Kigali cyo kimwe na Rayon Sport, ntibagiwe Bugesera nayo ikaba ifite mu mukinnyi umwe Rucogoza Aimable alias Mambo. Ni nacyo ngiye guhita mperaho nshingiraho mbaza Romalio, ubu buryo bw'imikinire, ubu buryo bw'imipangirwe mu kibuga twihuse cyane bwa Antoine Hey, line up yiwe ishingiye kuri 3-5-2 buragushimisha, burakunyuze? Urebye uburyo ekipe ihagaze, aba defenseurs batatu hagati y'abakinnyi bagera kuri 4, birakora ko ni systeme navuga ko iri defensif, kandi biranagaragara ko ni ekipe kuyibonamo igitego biragoye cyane ko uyu Manishimwe ubwe ni umudefenseur, ni ukuvuga ngo igihe ikipe yatatswe Manishimwe aragarukamo hano maze gufasha abandi babe 5, Rado agaruke hano maze gufasha babe 5, ngo Mico na Savio nabo baje kongera sinombre hagati, gukrea sinombre hagati encore nanone ku rundi ruhande muri côté offensif. Manishimwe muri couloir na Savio akagerageza kusa naho amufasha, byanabaye efficace twarayibonye. Rado nawe twaramubonye ku rundi ruhande azamuka muri ya couloir. Ni systeme navuga ko kuri we imufasha kudefenda, ikamufasha kwataka mu gihe bibaye ngombwa, kandi ikamufasha kwataka bibaye ngombwa, kuko mu mikino ibiri competitif amaze gukina, yaba umukino bahuye n'ikipe ya Central Africa bakaza gutsindwa mu minota ya nyuma ibitego 2-1. No kuvuga ngo defensivement navuga ko ari nziza kuri we, akurikije n'abakinnyi afite babasha kwifitingamo, noneho no muri côté offensif ikiri positif nuko dimwa abasha kwinjiza igitego hanze. Icyo rero navuga ko kuri ubu ngubu so far so good, ko bimeze neza ukurikije systeme ari makina n'uburyo abakinyi barimo bagenda bayimo. Systeme ya 3-5-2 ije ikurikira ya McKinstry yari yaratumenyereje, systeme ya McKinstry yari yaratumenyereje y'abakinyi bani inyuma 5 hagati umwataka umwe, yari yo navuga ko yari defensif ku rugero nk'urwa 70%, bitandukanye n'iriya twavugaga ngo iri autant defensif ikaba na offensif. Uyingi ya McKinstry iyo yari systeme y'approche defensif cyane yo kwigengesera, gutsindwa, gufunga adversaire kwamufungira hagati. Kuri McKinstry turibuka ko akenshi mu mikino ye wabonaga ari umutoza udashaka kwankesa, noneho akaba ari umutoza usa naho avuga ati mfite abakinnyi ku ruhande banyaruka bashobora kugira contre attaque nziza. Kinyabwo kijya gihe abakinnyi nka Tuyisenge Jacques yari kuri top, abakinnyi nka Innocent Byarimana kijya yari kuri top, même si byamugoraga kwiadapta muri equipe y'igihugu, aho niho ariko Savio arimo arinjiramo. Savio baramubonye ni muki ufite pace, ufite umuvuduko, yabashaga kuri McKinstry primary thing kuri we ikintu cya mbere kibanze kwa kwirinda kwinjizwa igitego. Bihura n'ijambo uyu mugabo yavuze muri press conference ye ya mbere ndabyibuka, avuga ati ikintu naje gusanga hano mu Rwanda mufite no muri shampiyona makipe yanyu menshi akina ashaka kwirinda kwinjizwa igitego, ibindi byo gutsinda bizaze nyuma, ariko ikintu cya mbere no kwirinda kwinjizwa igitego. So ni nk'akantu yaje kuminjiramo Antoine yavuga ati twirinda gutsindwa icyo gitego, ariko n'ahandi tugikeneye nko muri Tanzania tukibone. Icyo navuga kugira ngo abashe no kubaka ekipe akurikije na filozofi, agomba kwanza kureba global champion ubundi abakinnyi bakinamo bafite izihe karite. Kuko abivuze usanga abadefenseri ni benshi, cyangwa se n'amakipe kwankesa usanga biba bigoranye, gutsinda bikaba ari cyo kibazo gikunze kugaragara. Akashingira umukino we rero akurikije muri rusange, ese muri shampiyona ekipe abakinnyi bahagaze gute. Niyo mpamvu navuga ko birimo biba efficace kuri we akurikije abakinnyi afite ahangaha, ariko skiye positif nuko au moins ikipe igiye hanze ibasha kubonamo igitego. Icyo twavuga ko ku rundi ruhande ekipe y'u Rwanda ni ikintu yimprovinzemo umutoza Antoine Hey yazanyemo,
ariko reka dukomeze tubitega amaso turebe ko n'imbere icyo kintu gishobora gukomeza. Akomeje ku kintu cyiza cyane nari ngize ngo tunagire icyo tukivugaho. U Rwanda ntabwo rwigeze rukunda guhirwa cyane cyane no kubona ibitego mu mikino yakiniye hanze. Duhereye gato ku mateka nko muri Mavubi kuva 2008 kugeza amagingo yangaya mu majonjora nk'aya ngaya yaba igikombe cya Afurika ndetse n'amajonjora ya CHAN. Duhereye ku Mavubi by'umwihariko ya 2008 wasangaga gutsindira igitego hanze ari ingorabahizi, gutsindira igitego hanze y'u Rwanda mu gihe bakoze urugendo ari ingorabahizi. Wenda ahangaha ni nk'imikino bahuragamo na Cameroon, Guinea Equatoriale ndetse na Cameroon na Liberia. Urabona nk'Amavubi mu mikino yakiniye hanze sibye umukino babona imitego biri bakina na Liberia, sibye ko ari n'ikipe idakomeye cyane. N'undi mukino wa Guinea Equatoriale babonemo igitego hanze, indi mikino yose nawe nta gitego cyo hanze Amavubi igeze abona. Aho ngaho ni ku mikino y'amajonjora y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ya 2008. Ugiye ukareba noneho mu mikino y'amajonjora y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ya 2012, imikino y'amajonjora y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ya 2012, u Rwanda mu by'ukuri rwari ruri mu itsinda rimwe na Côte d'Ivoire, Benin ndetse na Côte d'Ivoire na Benin. Ahangaha u Rwanda nta mukino n'umwe wo hanze banza banabonemo igitego, si ibyo wa Benin wa nyuma wo mu itsinda wa no mukino wa Eric Nshimiyimana. Bari baramaze guta icyizere ko bazagera mu mikino y'igikombe cya Afurika. Hanyuma si ibyo aho ngaho 2013 nanone mu majonjora y'igikombe cya Afurika aho twari turi kumwe na Nigeria gusa, aho tubasha nabwo gukina imikino ibiri twatsinda igitego na kimwe. 2015 ahangaha abantu benshi barabyibuka mu majonjora y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu 2015 turi kumwe na Libya aho hakinwaga imikino yo gukoranwamo. Libya twabanje gukina nayo tunganyiriza iwayo 0-0 twitsindira muri Tunisia. Ubumva hariya hanze ntabwo twabasha kwatsinda igitego. Congo Brazzaville nubwo twayisezeye kuri penalty ya Kigali, iwayo ntabwo twabasha kwatsindira igitego. 2017 muri parcours yayobowe na Antoine na Jonathan Brian McKinstry, naho ngira ngo ni kampanye itarabaye nziza mu bijyanye no gutsindira hanze y'u Rwanda. Tubirebeye hamwe 2017 ahangaha u Rwanda si igitego baboneye muri Ghana, naho ku munsi wa nyuma baramaze gutakaza icyizere ko bazakomeza na Mozambique bagitangira. Mauritius byaratunaniye kwitsindira iwayo muri rusange. Mu by'ukuri imikino yo hanze yagiye igora u Rwanda, ariko niba iyo filozofi ijemo tugende hanze twirinde gutsindwa ariko dushakire icyo gitego cyo hanze muri gikenewe. Nibyo navugaga ko ku mikino ibiri ari competitif umutoza Antoine amaze kuyoboramo equipe y'u Rwanda. Gutsinda igitego ni byiza, ni byagaragara ko hari ikintu kirimo cy'improvinga. Turabona ko ari sawa cyane kuba babasha kujya hanze bagatsinda igitego, ni ikintu cyiza cyane giha avantage ikipe y'u Rwanda, epo kinazamura confidence ko birashoboka muri twebwe abafana n'abakinnyi ubwabo kumva ko kumbi birashoboka. Biraterwa rero na systeme na philosophy mutoza arimo ashyira muri equipe n'uburyo noneho abakinnyi barimo bagenda babyadapta. N'uburyo abakinnyi bagenda babyadaptaho. Tubibutse ko sibye umukino anganyije na Taifa Stars yo muri Tanzania igitego kimwe kuri kimwe. Umukino uheruka tubibutse gatoya Amavubi yari yatsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Centrafrique ibitego biri kuri kimwe mu majonjora y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Umukino wanjye ibitego biri kuri kimwe, nawe utavuga ngo Centrafrique yatsinze u Rwanda ibarushije, na cya gitego nanone cyari cyabonetse. Mani magambo imikino ibiri hambere ya Antoine yose ko yikurikiranya babashe kubonera igitego hanze. By the way, nta n'umukino uyu officiel arakinira i Kigali, uyu niwe wa mbere agiye gukinira i Kigali. So ni mentalite nziza, ni filozofi nziza, reka tugire tuti bizakomereza ahangaha. Ibyo rero ni ibitego Centrafrique yatsinze Amavubi ubwo baheruka gutsinda ibitego biri kuri kimwe, igitego cya Sugira Ernest iki ngiki, hanyuma cyaje kutagiza gikurikirwa n'igitego cyo mu segonda rya nyuma, birangira ibitego bibiri kuri kimwe. Ngibyo rero by'Amavubi y'u Rwanda ari kwitegura Tanzania mu mpera z'iyi weekend aho bazaba bakina umukino wo kwishyura w'amajonjora y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Twizere ko Amavubi y'u Rwanda bazakomereza aho bagarukirije kuri CCM Kirumba Stadium banganya na Taifa Stars igitego kimwe kuri kimwe. Amahirwe menshi cyane ku ruhande rw'Amavubi y'u Rwanda. Tuve ku Mavubi tujye kuri shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda 2013-2017. Mbere ko tugira icyo tuyiganiraho, munyemerere gato tubanze dukurikirire iyi documentaire
iki cyegeranyo cya Romalio Abduljabar nk'umwe mu bakurikiranye iyi shampiyona kuva itangiye kugeza ishojwe, byumvikana byari mu kazi kiwe, ariko yafashe n'umwanya adutegurira icyegeranyo cy'ibyo byaranze umwaka w'imikino ya 2013-2017. Turagaruka tuganiraho, ariko tubanze dukurikire iki cyegeranyo, no kuba tarayikurikiranye byimbitse biraza kubashyira mu mwuka nyawo koko wabayikurikiye. AZAM Rwanda Premier League, umwaka w'imikino wa 2016-2017. Amateka y'umupira w'amaguru yaranditswe. Iyi shampiyona yatangiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2016, irangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 5 2017. Iyi shampiyona yegukanywe na Rayon Sport itwaye igikombe cya 8 mu mateka ya ruhago nyarwanda. Shampiyona y'umwaka yitabiriwe n'amakipe 16 ariyo Rayon Sport ikunzwe na benshi, APR FC ikipe y'ingabo z'igihugu, Police FC ya polisi y'igihugu, AS Kigali y'umujyi wa Kigali, Bugesera FC yo mu karere ka Bugesera, Musanze FC yo mu karere ka Musanze, Mukura Victory Sport yo mu karere ka Huye, Espoir yo mu karere ka Rusizi, Etincelle yo mu karere ka Rubavu, Kiyovu Sport bakunze kwita Urucaca, Sunrise yo mu karere ka Nyagatare, Kirehe FC yo mu karere ka Kirehe, Amagaju FC yo mu karere ka Nyamagabe, Marine FC y'ingabo zirwanira mu mazi, Gicumbi FC yo mu karere ka Gicumbi ndetse na Pepiniere. Rayon Sport yatangiye shampiyona yiyubaka, izana abakinnyi bakomeye barimo Shassir Nahimana wari uturutse muri Vitalo, Musa Kamara rutahizamu ukomoka muri Mali. Iyi kipe kandi yaguze Rwatubya Abdul, Rwigema Yves na Nova Bayama bavuye muri APR FC. Iza kugura kandi Romami Frank wari uvuye muri Musanze, Ishimwe Issa Zapi yakuye muri Sunrise ndetse na Senyange Ivan yari ikuye muri Gicumbi FC. Aba biyongeraga kuri Mutuyimana Evariste, umunyezamu wari uvuye muri Sofapaka yo muri Kenya. Aba bose baje biyongera ku bakinnyi basanzwe mu ikipe, bashyira hamwe bagaragaza impano bahatanira igikombe. Abakinnyi bari barimo bato, icyambere twari kuganira kumvisha uburyo bwo gutwara igikombe cya shampiyona, ko abenshi bari bataratwaye igikombe cya shampiyona, kumva n'agaciro ko gutwara iki gikombe. Byaradufashije cyane, ndetse dushyira hamwe dutahiriza umugozi umwe. Ebana turavuga tuti amafaranga yaboneka ataboneka, intego yacu nuko twatsinda match noneho tukarekera amanyuma. Nicyo kintu cyadufashije, kuko byaratufashije ku buryo twabashije no kwitwara neza cyane. Il faut chaque personne, chaque umuntu agwanira umwanya we, urumva, kandi agwanira umwanya we afite ya yindi gukorera hamwe n'abandi, urumva, nta bintu by'ishari, ariko performance niyo iza gushira mu kibuga. Ibyo bintu byaradufashije cyane. Umutoza Masudi Juma yagiriwe icyizere cyo gukomeza kwitoza, ahabwa amasezerano y'imyaka 3. Yaranzwe no kubaka umukino ushingiye ku bakinnyi bo hagati benshi, ndetse no kugira barutahizamu bakoresha amayeri menshi mu gutsinda. Masudi Juma yakunze cyane gukoresha systeme ya 3-5-2, systeme itaramutengushye, ndetse no guhindura imyanya abakinnyi bakinamo. Ikintu cya mbere nuko twashize hamwe. Au début abantu bose, buri muntu yakora akazi ashinzwe. Abafana bakora akazi kabo, abatoza bagakora akazi kabo, abakinnyi nuko, abayobozi nuko. Icyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye iki gikombe tugera kuri objectif twari dufite tugitangira shampiyona. Umwaka wa mbere nza muri Rayon Sport nta comportement nyinshi z'abakinnyi arinze. Urumva buri muntu yavuye aho yavuye, comportement ziratandukanye, ariko kwa kundi ubana n'abakinnyi uje ubamenya. Icyo ni cya mbere. Ikintu cya kabiri, ikintu nakoze nuko nabaye hafi y'abakinnyi, nabaye nk'inshuti y'abakinnyi.
nka eseya kuba fair kubumvisha ko si amafaranga gusa mu mupira kuko ingene Rayon Sport ibaho buri muntu arabizi numva amafaranga ava kuri stade udatsinze rero bibazo kubona amafaranga. Icyo ni ikintu cya kabiri nababwiye. Ikintu cya gatatu ni uko buriya umuntu ugira objectif ugitangira nta objectif ugira hagati oya nimba ushaka kugera ku kintu objectif urayitangira au début hanyuma ugasaba Imana igagufasha nawe ukabikorera. Icyo ni ikintu cya gatatu nababwiye. Ikintu cya kane ni uko nababwiye ko nta bintu yarane passe ngo umukinyaje ngo arimo gutegereza kanaka kine umusazaruha ngo nanje zakina oya. Shassir Nayimana yagize uruhare rukomeye mu guhesha Rayon Sport igikombe cya shampiyona kubera ubuhanga bwo gutsinda ibitego haba ibyo mu rubuga rw'amahina inyuma yarwo ndetse no gutanga passe zivamo ibitego. Nahimana Shassir asoje shampiyona AZAM Rwanda Premier League 2016-2017 ari umaze gutsinda Rayon Sport ibitego byinshi ibitego 13. Mu bakinnyi basanzwe mu ikipe Manishimwe Jabel niwe wahize abandi mu gutanga passe zivamo ibitego muri shampiyona. Uyu musore yatanze passe 11 zavuyemo ibitego. Iyi kipe yambara ubururu n'umweru yagize abakinnyi yasimburanyaga mu mikino itandukanye ariko by'umwihariko Kwizera Pierrot akaba ari umukinnyi utarasimburwaga wakinnye imikino hafi yose. Pierrot umwe mu bakinnyi bakomeye muri iyi kipe yagaragaje ubuhanga ndetse no gutsinda ibitego byiza akaba yaragize umwihariko mu gutsinda ibitego bya coup franc. Pierrot yahesheje Rayon Sport amanota akomeye ubwo ikipe yakirwaga na Sunrise. Mu minota ya nyuma yanyeganyije urushundura ibyishimo bitaha abasore ba Masud. Pierrot ni umuntu kwanza wabaye akazina yitwa fundi sinengene mu Kinyarwanda mwita umufundi n'umufundi tu. Urumva ko umufundi ahantu hose akora ubufundi. Ni umuntu kwanza yumva abandi, ni umuntu atarakara mu kibuga, urumva ni umuntu apanga ekipe, ni umuntu akonseye ekipe, ni umuntu mbese ni wa undi ekipe igenderaho. Si kubera ngo azi umupira cyane oya, hari ibindi abantu benshi bamuruta mu bakinnyi ariko hari afite mentalite y'umuntu mukuru mu mutwe, gupanga abandi, gukonseye abandi mu kibuga, urumva kubaha morale abandi mu kibuga, mbese ni nka kapiteni mu kibuga atari kapiteni, urumva. Icyo ni cyane. Ibintu cya kabiri ntabwo ajajenjega mu kibuga, nimba ari mu kibuga ari mu kazi, nta bintu ngo kiresa rwaye, urumva. Ni umuntu azi kwifata kabisa nk'umuntu mukuru mu kibuga, ni umuntu afasha ekipi, ni umuntu afasha mbese abakinnyi n'abatoza, mbese akaduha n'inama hanze na turi mu kibuga. Kapitene Ndayishimiye Eric bakunze kwita Bakame nawe yagize uruhare rukomeye mu kugarira izamu rye dore ko yagiye akuramo amashoti akomeye yagombaga kuvamo ibitego. Kugira ngo twari igikombe burya ntabwo biba byoroshye, nubwo ari ibintu ryama ngo ubyuke wabirose cyangwa ube wakigezeho, bisaba kurwana intambara n'urugamba mu rundi. Navuga ko twaritanze cyane, twashyize hamwe, amakosa yari yabaye umwaka ushize tugerageza kuyakosora, niyo mpamvu twatwaye igikombe. Mu gice cya kabiri cya shampiyona Rayon Sport yongereye imbaraga mu busatirizi izana rutahizamu wundi ukomoka muri Mali Tidiane Kone wayihesheje amanota akomeye cyane nyuma yo gutsinda Bugesera igitego 1-0 kuri stade ya Nyamata ndetse no kunyeganyeza inshundura ku mukino wahuje Rayon Sport na Musanze kuri stade Ubworoherane. Rayon Sport yitwaye neza cyane ku makipe yahabwaga amahirwe mu guhatanira iki gikombe ariyo Police FC, AS Kigali, nubwo yatsinzwe na mukeba wayo wa PRFC igitego 1-0 kuri stade Amahoro. Guhozaho intsinzi ni bimwe mu byahesheje Rayon Sport amahirwe yo kwegukana iki gikombe. Amanota yakuye kuri AS Kigali nyuma yo kwitsinda igitego 1-0 mu gice cya kabiri cya shampiyona AZAM Rwanda Premier League byakomeje gushimangira amahirwe yayo. Kunyangira Gicumbi kuri stade ya Kigali, gutsinda Kirehe bigoranye byakomeje guha ikipe amahirwe akomeye cyane yashimangiwe n'amanota 3 ubwo Rayon Sport yatsindaga Mukura Victory Sport kuri stade ya Kigali ibitego 2-1. Mere nko kuri Rayon Sport yo yagize ikintu cya consistency guhozaho
match yatsinze ni nyinshi cyane nk'uko bizi ni match imwe yatsinzwe muri shampiyona yose. Yabarushije ikintu kimeze nko kumenya agaciro k'igikombe kuko yirinze gutakaza. Ikindi kintu imikino yagiye bahuza hagati y'ayo ma ekipe ntago ikipe ya Rayon Sport yigeze yatakaza. Rayon Sport yatwaye iki gikombe nyuma y'imikino 26 hasigaye imikino 4 ngo shampiyona za Rwanda Premier League 2016-2017 irangire. Amakipe atandukanye harimo Police FC, APR FC ndetse na AS Kigali nayo yahabwaga amahirwe yo guhatanira igikombe cya shampiyona za Rwanda Premier League 2016-2017 dore ko yose yari afite abakinnyi bakomeye. Police FC yatangiye shampiyona yiyubaka izana umutoza mushya Seningari ikuye muri Etincelle, inagura abakinnyi bakomeye nka Micho Justin na Mwizerwa Amin ibakuye muri AS Kigali ndetse na Habimana Hussein, Nizeyimana Mirafa bose bavuye muri Etincelle na Celestin Ndayishimiye wavuye muri Mukura Victory Sport. Seninga Innocent ntiyatangiye neza shampiyona dore ko umukino wa mbere yatsinzwe na Rayon Sport ibitego 3-0 kuri stade ya Kigali, gusa yagaragaje impinduka kuri systeme yakunze kwita Portugal style yatumaga abakinnyi be bahora bashaka gutsinda ibitego byinshi. Barutayizamu be Dani Usengimana na Micho Justin kumenyerana kwabo mu kibuga kwatumaga babasha gutsinda ibitego bitandukanye dore ko ari nabo batsinze ibitego byinshi. Usengimana Dana akaba ari wahize abandi muri shampiyona za Rwanda Premier League aho yatsinze ibitego 19 naho Micho Justin akaba aratsinze ibitego 15. Imikino imwe n'imwe Polisi yagiye itakaza intsinzi nyamara yari yitwaye neza. Aha twavuga umukino wari wayihuje na Rayon Sport nyuma ikaza gutakaza intsinzi, umukino wayihuje na APR FC kuri stade ya Kigali amakipe yombi akanganya, ndetse n'umukino wazihuje kuri stade ya Kicukiro Musanze FC ndetse na Kirehe. Namwe mu makipe yagabanyije amahirwe ya Police FC yo kwegukana shampiyona. Police FC yasoje shampiyona ku mwanya wa kabiri n'amanota 61. Kubura igikombe navuga yuko hari facteur nyinshi zaba zarabiteye. Navuga ko nka facteur ya mbere nuko naje mu ikipe iri ku mwanya wa gatanu, abakinnyi bari bamenyereye gutwara ibikombe bagera kuri 3 bajya mu ikipe ya AP, bisaba nkaho ngiye gutangira zero kandi mu gihe cya sezimwe byaragoranye rero, ariko byiba dukora neza tuva ku mwanya wa gatanu tujya ku mwanya wa kabiri, bigaragara ko twagize gutwara neza ariko tutageze ku ntego nyamukuru yo gutwara igikombe. Iyo ni facteur imwe. Facteur ya kabiri no kubura abakinnyi bafite maturité yo gutwara ibikombe. Mu bakinnyi nasangamo cyangwa naguze bari bakeya, avuga yuko ari ibyo bintu byatumye ahanini tutatwara igikombe. Mu rwego rwo kwiyubaka no guhatanira shampiyona uyu mwaka, APR FC yari yubatse izana abakinnyi nka Muhajira Kizimana wayigiyemo aturutse muri AS Kigali ku mpizanyo, Onesme nawe watijwe avuye muri AS Kigali, Itangishaka Blaise na Nsabimana Aimable bari baturutse muri Marine FC, Ngabo Mucyo Freddy bari bakwiye muri AS Muhanga ndetse na Manishimwe Emmanuel wavuye muri Rayon Sport. Aba bakinnyi bagiye bafasha APR FC kubona amanota mu mikino itandukanye, gutsindwa na AS Kigali umukino ubanza kuri stade ya Kigali, gutakaza amanota 3 kuri match ya Gicumbi, kunganya na Pepiniere, kugabana amanota n'Amagaju, Bugesera ndetse na Musanze. Aya namwe mu manota y'ingenzi yakuye APR FC mu rugamba rwo gutwara igikombe cya shampiyona AZAM Rwanda Premier League. Mvuze kuri shampiyona ngira ngo ni twebwe twatanze igikombe. Bonye ukuntu twakinaga, warebaga twakinaga tari ikipe, wabonaga ikipe yose ntabwo twakoreraga hamwe, kandi iyo mudakoreye hamwe birabakurikira mu kibuga, ugasanga hari za match twakinaga bona ko turanganya, dutakaje amanota tutagomba no gutakaza. Navuga yuko mu bintu byatumye tubura igikombe ni
kudahuza kugira ngo dukore nk'ikipe. AS Kigali nayo ni imwe mu makipe ahora ahatanira igikombe cya shampiyona mu rwego rwo kwiyubaka ihereye muri defense yayo. Yaguze inshuti n'amagara Ismail wari uvuye muri APRFC, nta muhanga Tumaini Titi nawe wari uturutse muri APRFC, uyu akaba akina hagati, ndetse na Mubumbi Bernabe watsindiye ikipe ibitego 4 umukino bakinaga n'ikipe ya Mukura Victory Sport. AS Kigali yaje gutakaza amanota yikuye mu rugamba rwo gutwara igikombe aho yatsinzwe na Rayon Sport na Police FC, amakipe bahataniraga igikombe. Icyambere kuko nko muri football hariho abakinyi, hariho staff technique, hariho aba official, hariho n'abafana. Urumva ibyo byose nibyo bikujyana bikuha imbaraga mu gutwara igikombe, ariko hariho iyo hamwe ubona ko nta mbaraga nk'utube nko ku bafana usanga ntabwo dufite. Kandi urebye imikino twagiye dutsindwa myinshi wasanga ari amakipe utamahirwe. Urebye twagiye tungana na Marine wabo, tunganya na Gicumbi wabo, dutsindwa na Kirehe iwabo. Urumva ko ari aho twari kubonera amanota ku buryo yari kutugeza mu myanya ya mbere. Ikindi urebye undi mukino usibye Rayon Sport ariyo yadutsinze inshuro ebyiri hano kuri kibuga cyacu na Police. Izindi wasangaga ko twagerageje kuzitsinda n'imikino urebye twatsindiye ku kibuga cyacu ntabwo ari myinshi, twatsindiwe mu kibuga cyacu ntabwo ari myinshi, niyo twanganyije ntabwo ari myinshi, ariko ugasanga hari ikipe yatahagaze neza muri shampiyona ariyo yagiye twagiye dutakazaho amanota. Ngibyo rero iby'urugamba rwo gushaka gutwara igikombe cya shampiyona uyu mwaka wa 2023-2024 ndetse n'ibindi byaranze uyu mwaka w'imikino tutagarutseho. Hari byinshi cyane ariko tugiye kwibanda cyane kuri aya makipe yari muri uru rugamba. Romalio, mbere na mbere asante sana, kanongere gushimire kuri iki gikorwa wakoze cyo kongera gusubira mu rusange no kwibutsa abanyarwanda uko uyu mwaka w'imikino wagenze 2023-2027. Ntabwo biba byoroshye ariko nyine kazi ni kazi tu. Urakoze Jire, gusa nagira ngo ngire icyo mvuga, ntago biri ari gihe wabikoze wenyine, ni AZAM TV. Ibanga ryacu no gushyira hamwe, ibanga ryacu ni teamwork. Buri muntu wese ukora muri AZAM uyu yakora iki nakora iki, twahuza gute. No kuvuga ngo hari camera operators biriya navugaga cyangwa se script nanditse bijyana n'amashusho. Thanks to the camera operators, thanks to the switchers, the directors, and of course the top management. Of course. Abo bose turahuza ni teamwork. Ko teamwork ni ituma tugera kuri ibyo ngibyo. Nje nanditse script uriya yazanye ishusho ryiza, ikase neza, slow-mo, bandi bayakase neza byajyanye n'amashusho. So ni teamwork, icyo navuga ngo siyegeye nyine nabigizemo uruhare n'abandi bagiramo uruhare, duhuriza hamwe dukora kiriya kintu. Impamvu tuba tubigarukaho cyane nuko ntabwo biba byoroshye gukora documentaire nk'iminota 20 n'ingaba ari filime ubundi mu magambo make ya filime dusanzwe tubona abantu bafata imyaka n'imyaniko kugira ngo bazishutinge. Gusa sibyo tugiye kugarukaho cyane. Dushimira AZAM TV, dushimira Romalio ndetse n'abandi mwese mwagize uruhare kugira ngo mwongere kutwibutsa, mwongere kutugarura mu mwuka w'umwaka w'imikino wa 2023-2027 muri rusange. Hanyuma uru rugamba rwo gutwara igikombe cya shampiyona rwari ikipe ya Police, AS Kigali, Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR bikangira. Rayon Sport iyo icyegukanye habuze iki? Rayon Sport yarushije cyandi makipe Romalio mbere ko tuza no mu bindi byose. Rayon Sport ikintu yarushije izindi Jire ni consistency, guhozaho intsinzi. Ikindi ni ekipe mu mikino mu bahanganaga igikombe, yaba ikipe ya Police yaba ikipe ya AS Kigali yagitwayemo neza, usibye APRFC yabakoze mu jisho ikabatsinda muri faze. No mukino wonyine mwe rukundi batsinze. Ni ekipe yatsinzwe ariko ni ekipe yagize guhozaho. Ikindi ukurikije Police na APRFC navuga ko Rayon Sport yayishije abakinnyi bafite maturité, bakuze cyane mu mutwe, ibarusha cya kintu cyo kugira inyota, kugira ya objectif. Byaragaragara ko Rayon Sport no mu mikino yabaga itakinye neza, Rayon Sport bashaka gutwara intsinzi bitandukanye na APRFC, bitandukanye na Police FC. Icyo kintu cy'abantu bakora difference muri Rayon Sport navuga ko ni nacyo cy'umwihariko yarushije izi ekipe zindi.
nicyo cyumwihariko yarushije izi kipe zindi. Duhere ku ikipe ya Police Football Club muri mwaka w'imikino yashoje iri ku mwanya wa kabiri, cyakoze cyo ni ikipe yabashije kwitwara neza imbere y'aya makipe bari bahanganye, nubwo hari hamwe na hamwe yagiraga igasitara. Ntabwo ikipe ya APR igeze yitsinda, nta nubwo Rayon Sport igeze yitsinda muri mwaka, ariko nayo ntiyazitsinze. Icyo umuntu yibazaga ni ikipe abonaga ko mu kibuga ifite ubushobozi bwo gutsinda aya ekipe, ariko ikaza gutakaza ya victoire cyangwa se ya manota kubera iki ya matirite, kuvuga ngo tugomba gutena kugeza ku munota wa nyuma, ukabona itsinzwe ibitego mu buryo budasobanutse. Cya kintu navugaga Rayon Sport abarushije ikintu cya maturite, cya kintu cyo kugira objectif yo kumva ko bagomba guhangana gukina jusqu'à la fin bagatwara amanota. Icyo rero nicyo kintu polisi yaburaga. Et puis ukabura ninde mukinyi bafite muri D, wari ikipe ushobora gusanga nka Piero tuvuge mu Rwanda kuri Rayon Sport ikinyuranyo cyane, akaba ari hari uzi ngo arayobora Savio abwire Kevin abane ti hasigaye iminota 20 dukeneye amanota nta blague. Ugasanga rero muri icyo kintu muri izi ekipe za polisi na APR ndetse no kuri ya Kigali ni ikintu cyagiye kibura. Navuga ko Rayon Sport yabarushije nkurikije uko nagiye ngurikira shampiyona. Birumvikana arakoze cyane kuri ubwo busesenguzi bwa Romalio Abduljabar, nk'umwe mu bakurikirana cyane no shampiyona kuva itangiye kugeza isojwe, dore ko banerekana iyi mikino kuri AZAM TV ahabaye. Hanyuma ngira ngo tuvuge gato kuri aya mashusho y'imikino imwe n'imwe kuri polisi na APR by'umwihariko nagize ngo twiteho. Hari n'indi mibare igaragaza ndetse ikanashimangira ibyo Romalio avuze ahangaha ibijyanye no gutsinda igitego. Twavuze kuri Rayon Sport barushiye maturité, iyo Rayon Sport ifite abakinnyi bakora ikinyuranyo, ariko ni na Rayon Sport yatsindaga ibitego byinshi. Yes, icyambere sezo ishize Rayon Sport yatsinze ibitego 50. Iyi sezo batsinze ibitego 63. Birakwereka ko bagize efficacité cyane mu gutsinda ibitego. Shampiyona yatsinze ibitego 13, Pierre yatsinze ibitego 11, hakaza abandi bana nabo bagira uruhare mu kurema ibyo bitego. Abakinnyi nk'aba Jaber niyo baye watanze assist nyinshi 11. Birakwereka ko hakaza kuri uyu Mustafa utarakinye sezo yose, utarakinye sezo umunani na assist 7. Na assist 7 kandi biruke ko don't forget ko yazaga ari kuri bench. He was the super sub actually. He was the super sub muri shampiyona yose. Navuga bikwereka ko yari equipe ifite abakinnyi bashobora gukora difference anytime, bitandukanye n'izindi equipe wabonaga ko niba tuvuge wenda Muhajiri adahari kiva marke nindi uri butsinde muri APR, niba wenda Dani yabuze na Mico nindi uri butsinde muri polisi. Ariko muri Rayon Sport aba bakinnyi buri wese yashoboraga gutsinda. Buri wese yashoboraga gutsinda. Bivuze neza cyane tukiri kuri iyi kipe ya Rayon Sport yinjije ibitego 63, kinjizwa ibitego 20, the best defense, the best attack, nta kubishidikanyaho. Muri ibitego 63 harimo hafi kimwe cya kabiri cy'aba Barundi na Imana Shassir na Kwizera Piero. Twavuze nka bamwe mu bakinnyi bakoraga ikinyuranyo, umwe afite 13 undi afite 11. But look at the goals. Urebe ibitego Kwizera Piero yatsindaga iyi sezo. Ibitego byatugaga ku mipira y'imiterekano. Muri ibitego 11 Piero yatsinze 8 byose ni imipira y'imiterekano. Ninde ufite iyo karite muri ziriya equipe zi? niyo mpamvu twamunyahaye ya stati ya difference playing maker. Nicyo kikwereka ko rero Rayon Sport ifite umwihariko kuruta izindi equipe. He was the difference making player. Yes, ni kuvuga ngo kuri Rayon Sport yashobora kuba iri bubone kufra tukatuzi ngo 2-3 ntihaburamo imwe ya Pierre. Mu zindi equipe ninde bashobora kuba yabikora n'ahana amanota yabuze, ugasanga rero ko abo bakinyi ubwabo bakoraga difference. Bijyanye bava ngo kudebloka situation, ugasanga rimwe byapfuye byanze igice cya mbere kirangiye Rayon Sport nta gitego ifite, ariko Pierre akaza akadebloka situation ku mupira umwe w'umuterekano ubonetse mu mukino. Jire nibyo navugaga yuko Rayon Sport hari yabaga itakinye neza, ariko match rejya kurangira aribo batwaye amanota. Kubera iki? Bafite ba bantu bazi ngo Piero apanikasi arashaka amanota byanga bikunda aratsinda, Shassir aratsinda, hari Kamara utaratsindaga byinshi ariko akazi ke movement ze zigatuma abandi bashobora gukina, hari abati Diane Kone bituma n'abandi bakina. Noneho akabona cyakini bafite Bakame hari inyuma ukini ikipe y'igihugu depuis 2006 umaze gutwara kino gikombe cya shampiyona mu makipe yose yagiye acamo atandukanye, yaba Traco yaba AP yaba Rayon Sport n'umukipe ufite matite ari ababwira ko turashaka amanota. Abo bantu ko ufite Piero hagati arayobora abandi, akaba hari abakinyi aba Kone n'abandi bose n'abakinyi bakuze. Icyo gihe ugasanga
by'umwihariko Rayon Sport yacyushije izindi nicyo yarushije izindi nahise ndushaho kubigeranya na sezo zishize. Rayon Sport ibyayibaye ino sezo byenda gusa gato n'ibyayibayeho sezo zishize nubwo hari imikino imwe n'imwe bagiye banganya ariko n'ubundi bari bafite statistique nziza, bafite bataka babiri, umwe ufite 13 undi ufite 13 mu bitego 50 batubwiye batsinze umwaka ushize. Harimo kimwe cya kabiri cy'ibyo bitego byose byatsindwaga na Diarra ndetse na Kasirye, bitandukanye n'izi eshatu za Rayon Sport itazibagirwa ititwayemo neza, cyane cyane ya 2012 na 2013 Kambale Salita Gentil. Iyi ngiyi niyo batwayemo igikombe, aba top scorer wabo atsinda ibitego 13. Hanyuma y'sezo ya 2011-2012 batitwayemo neza, top scorer wabo Sina Jerome ufite ibitego 10. 2014 sezo ya nyuma yo gutwara igikombe bagira ibitego 7 bya Muganza Isaac muri rusange. Tubigeranyije n'andi makipe nka Police ndetse na AP Football Club, by'umwihariko APR uvuze Rayon Sport kenshi na kenshi abantu bahita bigeranya n'ikipe ya APR. Si ubwa mbere tubivugiye aha, si ubwa mbere ubivuze, si n'ubwa mbere banza ugiye kubivuga. Imwe mu ndwara yabokamye cyane muri iyi minsi ni ibura ry'ibitego. Voilà, birabyerekana statistique ko APR yinjije ibitego 39. Rayon Sport yinjije 63, birakwereka difference. Ikinjizwa ibitego 20 si byinshi cyane, ariko nanone wareba efficacité yabo mu gutsinda yari hasi cyane. Navuga ko rero ntiwabarenganya. Wareba umukinnyi wawe ufite ibitego byinshi Sekinisa bigira Imana afite bingahe sezo ishize 2015 abaye top scorer wabo inshuro ebyiri zikurikirana. Iki gihe yabonye 8, umwaka ushize abona ibitego 9. Twabonye kuri Rayon Sport itwaye icyo gikombe ifite abafite 11 bafite 12 cyane. Birakwereka rero yuko muri secteur offensif yabo harimo ikibazo. Harimo ikibazo. Sezo ya 2014 Ndahinduka Michel niwe wabaye top scorer ibitego 7. Iranzi Jean Claude yagira ibitego 7 muri 2012, 2013, 2012. Karekezi Olivier twababwiye ushaka ku mutoza Rayon Sport mu gihe kiri imbere niwe wabaye top scorer, ni nawe mu top scorer baheruka kugira utsinda ibitego 14. Ibi byose twabishyira ku mutoza Jimmy Mulisa. Aho rero nongeye nagira ngo nzi ari abantu benshi numvise bagiye bakritika Jimmy Mulisa na staff technique muri rusange. To me it's absolutely wrong. Impamvu ugiye kubivuga ni iyi: icyambere abakinyi equipe yari iguze uyu mwaka barimo Muhajiri wari umaze gutsinda ibitego 16 muri Mukura. Uyu mwaka afite 4 ibitego 4. Yaraje yagiye ikibazo cy'imvune amarege kinini hanze. Twibuke ko nawe n'umukinyi ufite karite yo kuba yaza igihe icyo ari cyo cyose anytime ashobora gutsindira igitego cya kufra ama assist ashobora gutanga. Twavuga kuri Piero. Voilà, byo twavuga kuri Piero nawe arabifite. Noneho ukagira abandi bakinyi bakagombye kuba mufasha bagira ibibazo by'imvune. Ibyo nabyo ni ibindi bintu abantu bagomba kureba. Ikindi nk'umutoza wari utangiye mushyashya utaramenyera equipe muri rusange afite filozofi agomba kwinjizamo, ibyo bibazo byose ni ibibazo byagiye bifata ikipe ya APRFC. Nta nibagiwe nanone yuko ni equipe abonaga ibura wa muri leader. Ese ninde bafite? Ese afite umukinyi nkuko twabibonaga kuri Iranzi umwaka ushize batwaye igikombe. Kiriya gikombe batwaye 2015-2016. Wibuke ko baba bafite umukinyi ufite maturité nka Iranzi ushobora kuyobora abandi mu kibuga. Iranzi wabaga handi from nothing he could produce something. Yes, he could produce twavugaga kuri Piero. Isezo yagiye abikora. Ngo Iranzi babuze nayo ni it's a big blow. None nabo bari bazanye bagira ibibazo by'imvune bamara igihe cya kinini. Nabo bari bafite basanzwe nabo bahugira mu bindi bikorwa byo by'ubukwe. Ikindi navuga wabonye ko APRFC twabonye muri shampiyona siyo twabonye mu gikombe cy'amahoro. Resilient mentality yabo y'abakinnyi muri rusange ya winning mentality ntayo hari bafite. Yasaga nawe iri hasi cyane. Ibyo rero byaje guhinduka mu gikombe cy'amahoro bamaze kubona ko bamaze gutakaza amahirwe ya shampiyona bafokasinga ku gikombe cy'amahoro barabikora. Ariko noneho tukanavuga ko hari n'ubundi buryo navuga Jimmy yasa na staff technique bafatanyije Rwasamanzi na Didier, uburyo navuga bakinishije equipe. Turagaruka ku mukinyi Isa bigira Imana, navuga ko yabaye efficace cyane. Yabaye efficace. Sineza ko Isa n'umukinyi wakundaga guca cyane muri axe akina hagati imbere muri imyaka ibishize niwe main striker. Twemeranye yuko Isa yaje kugaragaza ko ari umukinyi ushobora kuba mwiza as a wing player.
as a wing player mu mikino itandukanye mu mikino itandukanye ku gitego batsinze kuri finale ni passe igitego inshuti yatsinze no igitego inshuti yatsinze bakina polisi ni atsinda polisi ni centre yande ya Isa bikwereka ko Isa ashobora kuba ari umukinnyi wagira apere akamaro igihe aca ku ruhande ibyo byose ni abatoza ni wa Jimmy n'abandi bagenzi be bagenda badekura eske les qualités z'umukinnyi runaka nizi navuga ni rero ku bwanjye nkurikije sezo bakoze nkakurikiza igikombe cy'amahoro begukanye by the way kibaye igikombe cya 15 kugira abantu neza njya numva bavuga ko ari 8 no kugabanya ibikombe bya PRC njya numva bavuga ko icyambere bagitwaye muri 2002 which is wrong icyambere bagitwaye muri 1995 watsinze Kiyovu 3-2 jetela kuri stade regional aho karagaciyemo ariko cyo navuga ko ngiye kubwanjye sezo yaba bagabo ntago ari mbi ahubwo ni kwa kundi uvuga ko APRC igomba gutwara shampiyona buri mwaka ariko ibyo bibazo byose abantu bagomba bakabyima agaciro ekipe iratsindwa abantu bagatekereza umutoza ariko se ni murebe harimo ibihe bibazo none se ubu arimo aratoreza muri ces circonstances none se ubu ngubu aba bakinyi afite murashaka ko abigenza ate kuko kenshi twabonaga ko APRC barakira les occasions mais ariko gushyira ballon au fond du filet kikaba ikibazo ibyo rero ni ibintu byose iyo bishyize hamwe utamurenganya cyane kavuga ni he just needs more time ariko nanone akaba ari equipe navuga iri under pressure cyane iri under pressure ariko icyo ni abakinyi nanone bashobora gukora difference nka ba Piero nk'abo ba Shasiri ariko b'abanyarwanda by the way abanyarwanda turabona bisa nkaho ari indirimbo abanyarwanda twari dufite bagaragaje urwego rukomeye muri offensive kandi rwiza ni Dani wari muri Singida karayibonye ni Mico wazamuye urwego cyane kudosha papuro ni Michel ubavuyemo ugenda abo nibo beza ariko ni bakeya kuvuga ngo iramutse ibonye nta kigituvuge nka babiri nka Piero n'ugwaye babiri batatu bakora ikinyonyo b'abanyamahanga cyangwa n'abandi b'abanyarwanda aho babona ikabosho jire tunemeranye ko muri abo bakinyi batsinze ibitego byinshi abanyarwanda barimo ni bangaye ni Mico na Dani Usengimana ariko mu ba top scorers dufitemo Kambale dufite 13 tukagira Wayeka 18 dufite Nahimana Nahimana 12 dufite Piero ngibyo rero biracyari ikibazo trouver le fond diffiré muri rusange ku banyarwanda hanyuma uvuze kuri Dani ndetse na Mico ku kipe ya Police Football Club nayo twaturebera hamwe muri rusange uko yabyitwayemo quand même baragerageje batsinze ibitego 50 11 byose barushije ikipe ya APR ariko by'umwihariko bifashemo n'abanyarwanda Dani Usengimana ufite 19 Mico afite ibitego 15 uvuga ngo bahererekanyije cyangwa se basangiye ibitego bigera muri 34 muri 50 by'ikipe ya Police byumvikana ko 75% by'ibitego bya Police byari by'abasore bombi bitandukanye na sezo zishize kuko Dani Usengimana na Mico nibo bakoze ikinyuranyo kuko sezo zishize yari Songa Isayo ufite ibitego 9 niwe top scorer w'ikipe Tuyisenge Jacques agize 8 muri 2014 2012 Peter Otema bari we top scorer afite 12 Kagere Medi nabo top scorer afite ibitego 12 muri saison ya 2012 so kuri Dani Usengimana na Mico Justin n'amateka ni nagahigo bakoze kuri equipe ya Police Football Club muri rusange ahubwo noneho n'ikindi navugaga cyana tunye ni equipe itakaza n'igikombe urabona ko bayize 34 iyo Dani yabaga atatsinze na Mico atatsinze byabaga ari ibibazo kuri polisi aho rero niyo nkubwira ngo Rayon Sport yabarushirizaga yashoboraga kuza Mustafa agatsinda hakaza avuye kuri bench agatsinda hakaza Tidiane ko namaze imikino 3 adakina agatsinda Musa Kamara 9 byarabiryamanye ibitego atanakinye sezo yose ntago uzi equipe APRC na polisi zigira abakinyi batandukanye bazikura muri situation zikomeye et puis none ikintu umuntu anavuga zagiye zinatakaza imikino
umuntu avuga ngo zitakagombye gutakaza niho rero Rayon Sport yakoraga difference. They have been over reliant ku bakinnyi bamwe na bamwe bitandukanye na Rayon Sport. Buri mukinnyi wese yagize uruhare rwiwe rumwe cyangwa urundi nkuko Romalio Abduljabar yabitubwiraga ahangaha. Nyuma tugenda dusatira umusozi w'ikiganiro cyacu, ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport yambara umukara n'umweru nkuko umukara n'umuhondo nkuko byambaye ahangaha, nazo nizi kipe zaguye hasi muri mwaka w'imikino 2016-2017. Benshi twibeshya cyane ku ikipe ya Kiyovu Sport ko iguye hasi no mwaka, ariko nitubigiranye na sezo ishize ya 2015-16. Sezo ishize yari yabaye ya gatandatu igize amanota 46, yinjiza ibitego 36, yinjizwa 32, itsinda imikino 13, inganya imikino 7, itsindwa imikino 10. byari ibyo ugejeje naho Kiyovu Sport yari iri mu buryo bwa mikoro, mu buryo bundi bwari bwose, ariko iza guhita ikora shite cyangwa se igwa hasi. Niyo mpamvu twabyise ngo iguye hasi muri sezo ya 2017, 2013-2014. Iza ku mwanya wa 15, umwanya umwe imbere y'ikipe ya Pipiniere, amanota 27 ugejeje n'ayandi bari babonye. Binjiza ibitego 29 gusa, binjizwa 45, batsinda imikino 6 gusa. Muri phase retour batsinzemo umukino umwe, banganya imikino 9, batsindwa imikino 15. Ni imibare itari myiza kuri Kiyovu Sport muri sezo ebyiri. Ntabwo ikipe nka Kiyovu Sport ubusanzwe ugiye kuvuga amateka yayo yakagombye kwibarizwa ahantu nkaha. Kumva ngo ikipe ya Kiyovu Sport irinjizwa ibitego 45, isinze imikino 6 yonyine, se honte, birababaje cyane. Ariko nanone biraterwa na ekipe uburyo yagiye yitwara. Kuvuga ngo kuba baramanutse, they deserved to go there. They deserved kuba baramanutse kubera ko ni ekipe yahinduye filozofi, ishaka gukinisha abakinnyi bakiri batoya, ni naho yanashingiye cyane uyu mwaka. Ariko hanini nibibaza yuko bo bifuza gukinisha abana, hanini ni ibibazo bya mikoro bahereye byatumye bafata iyo filozofi batabasha kwishima ubishyikira. Ariko nanone ntabwo ushobora gufata abana 10 na ushyire muri shampiyona, bagomba guhera hasi. Ibyo byose rero ugasanga ahanini guhindura filozofi yayo muri shampiyona, uzana abana baturutse mu makademi yaturutse hirya no hino, ni ikibazo gikomeye cyane. Navuga ko cyabagonze, nkeka ko batazongera gutekerezaho ukazu bazamutse mu gihe baba bazamutse nk'uko bivugwa. Nta cyemezo, nta kintu na kimwe kiri officiel kirajya hanze cy'uko Isonga yamaze gutangaza ko itazakina icyiciro cya mbere kugira ngo wenda Kiyovu Sport ibona wihera izamuka. Byose turacyabitegereje kugeza magingo anga, niho ruzingiye ku yandi magambo ku rwa Kiyovu Sport. Hanyuma Kiyovu Sport ibyayibayeho no mu sezo ni kimwe n'ibyabaye kuri Mukura, sibyo ko bitandukaniye. Mukura yagumye mu cyiciro cya mbere, Kiyovu Sport imanuka mu cyiciro cya kabiri. 2015-2016 it was a fantastic season ku ruhande rwa Mukura, iza ku mwanya wa 3 ndetse yari no muri title contention, yari mu rugamba rwo guhatana igikombe. Ngira ngo phase ya mbere jiri ijya kurangira, Mukura yari ya mbere iyi phase y'iyi season 2015-2016. nka ekipe yarangije iri ku mwanya wa 3. Twagiye muri cyane Kiyovu Sport, Mukura ari ya mbere banza. Yes, nka ekipe yari irangije iri ku mwanya wa 3 n'amanota 60. Ikaba wibuke ko ariyo ya kabiri yinjije ibitego byinshi. Rayon Sport yari yatsinze 50, iyo yarinjije 47. Birakwereka ko secteur offensif ya equipe yari imeze neza, et puis n'ibitego binjijwe si byinshi. Rayon Sport yinjijwe 20, binjijwe 25. Kuko ari equipe imeze neza. Ariko kuba uyu mwaka yari ekipe navuga ari uyu mwaka, ukivuga kuri uyu mwaka gatatu no saison 2016-2017 bavuye ku mwanya wa 3 baje ku mwanya wa 14. Reba amanota bafite 62 hafi kimwe cya kabiri cyayo babonye muri saison yabanje. Ni ibintu biteye isoni cyane. Yinjije ibitego bingahe? 28. Secteur offensif ya 45 turimo turavuga, ikaba 47. ubwo havuyemo bya 16 bya Muhajiri. 16 bya Muhajiri umukinnyi waguzwe avuye mwanga. Birakwereka ko yari iri hasi. Ariko sibyo bitwereka ko yari hasi. Niki cyabiteye ibingibi kuri Mukura? Ndabizi ko usanzwe ukurikira shampiyona ko nakurikirana Mukura ku buryo bw'umwihariko. Ni ibintu navuga bitandukanye, hanini bihera no mu buyobozi. Hari umuntu navuga ko yari avuye mu kanya yize uruhare rukomeye cyane kugira ngo yasezo ibe nziza, ni Hamdan. Yabigize mu ruhare rwiza rukomeye afatanya n'abandi.
kumubura rero bisa naho byasize icyuho gikomeye kandi byaragaragaye haba mu bakinnyi nabo basaga naho bumva ko Hamdan aragiye turabaho dute aho kugira ngo bakore akazi bakine bumve yuko Hamdan aragiye ariko Hamdan ntabwo ari we mukura Hamdan yego yagize uruhare rwiza ifare gukomeza bagashyiramo imbaraga ariko kubijera ubwabyo abakinnyi byarabagoye bakurikije uburyo yabafashaga n'uburyo yabaga hafi icyo ni kimwe ariko nanone twibuke ko ekipe yabuze abakinnyi beza itabashije gusimbuza valablement kubura umukinnyi nka Celestin byaragaragaye ko ku ruhande rw'iburyo rw'ibumoso byari ikibazo ni ukuvuga ngo nanone ukabura umukinnyi nka Muhadjili nduje kumusimbura yave personne yagomba kumusimbura azanye urwego rwiza nk'urwo yari afite ibyo byose navuga ko it was a big blow hazamo noneho ikibazo hagati ya staff technique n'ubuyobozi bumwe kumva umunsi koko yagiranye ibibazo na Abrahamu kumva abakinnyi nawe rimwe na rimwe ntibashaka gukinira umutoza harimo ibintu byinshi cyane ugasanga harimo n'abantu navuga ko bashobora kuba baragiye basabota ekipe sabotage no yagiye ibamo abantu ku mpande hirya no hino ibyo byose bigatuma ekipe igenda isubira hasi ariko by'umwihariko wenda nsoza ku ikipe ya Mukura habuzemo cya kintu cy'ubufatanye bwari bwarabayemo muri saison ishize cya kiraro gihuza administration ndetse na staff technique no kuvuga ngo kijya gihe habayemo ubufatanye ubwuzuzanye bakora ikintu cya teamwork cyabuzemo uyu mwaka ushize haburamo kuko nanone mu bakinnyi bazanye ibyo nakubwiraga hari abantu bavuga ngo ndakuzana umukinnyi mu ikipe ya nyuma ashobora kuba ari umukinnyi mu ikipe ya nyuma ariko yari umukinnyi mwiza anje yavuye muri Muhanga yari yaramanutse turamubona muri Rayon Sport ariko hagiye haza abakinnyi twarayibonye kuri match ya Mukura na APRFC très médiocre même kuri stade régional batsindwa bitego bitatu kuri kimwe ngira ngo iby'umunyezamu yakoze abantu barayibonye harimo n'abandi babonaga ko bari ku rwego rwo hasi so navuga ko muri rusange hari byinshi harimo byagiye bituma ekipe isubira inyuma nkeka ko kara kanyafu keza gakwiye gutuma abantu batekereza ariko abantu bakumva ko ekipe ntago ari Olivier ntago ari Olivier ntago ari Hamdan ntago ari Abraham no ni uguhuza kugira teamwork nabo na karere n'abafana n'abandi bose bafite bahuriye na Mukura Victor Sport nizere ko hari ingingo Christian Mutoza mushya baheruka kugura azagira icyo abikoraho muri season 2017-2018 tugiye gutangira 2013-2014 yashyizweho akadomo kuwa mbere ku cyumweru gishize ariko natwe nka time shoreka tushyiriwe akadomo hanga mu kiganiro cyiza ngiranye cyane na Abduljabar Romalio guturuka muri AZAM TV asante sana wakoze cyane kwiga umwanya wawe kugira ngo uze tubane tuse nk'abasubiza amaso inyuma ku byaranze iyi sezo ubwo nizere ko tuzabana na sezo itaha.